twenda kusima munonga mukama okureba ngu kino mugisha gukozesa TV kandi na za radio abantu nibazihurira. Okul General Biishopu Sheldon mwesigwa government ehiraho internet ko muringo gumwe obundi go kurinda obusinje no kukinjira amakuru Agacencwire ombwire na munongo bw'akaruru konko kurugero ko batushobora echo ni kireta okwerarikira bo kuba hari habamwe abakozesa kubi social media aba mu internet nibagikozesa kubi basindika hebishani obundi bitari byo ebirebe twine kizibu nambweno groupe y'induho ndugire kuboherereza kashani abamwe mukarebere babire nibatere kishani cha president na no mukazi we bakuzina rumba bakuzina amazina gari yagatakaribukaga hato umuntu nazo mu studio akora kantu nabasaka akora akora umusirikare ariyo natera abantu umusirikare atari hatine na kiri mbwe nawo noreba ngo bine kibagenderire kandi twaba gukora kucyondoza waza kureba America obururu bwa America obo bwarugere mu Trump obu yasingira Trump ogo bakamurwanisa za media companies social media companies kukiro bwingi zona kureke ya Elon Musk arimo abatezi bakaruru abatongere sente umuje umwaterra haro ubutumwa obo mureberezi yabahereza abakurebeka ngo edini yanyu mwajebwa mwayenda kugitarbaje tocenda kuba musiramu tocenda kuba mukristayo tocenda kuba mukatoliki no endo mbe warwo mukaruru iwe sente jakiri oziriye nkabanya Uganda kubagamba konkatero muntu okire abo kubatakuza kumanya watera umureberezi omuntu nasa kwebuza omuntu ayikire nuwo omuntu okire no muntu oine rukundo omuntu orukumanya by the way tubanze no kumanya number 1 hari habatakumanya omuntu no murebo reba ngo takumanya abyo kwerinda nimo hari ubutumwa abo mureberezi yabahereza curite murebe cyengwa abantu bona batera jyakaruro mbusinge batakabagura abo kuba abantu abamwene babagura umuganda aho muri Mbarara akakiko by'ubururu Cultural Commission erizo bakanja kwakira obwoma burakosebwe omukuteza karuru akakuza kubaho izo bari yanyenja kare akurora TV West machine zaitu ziri ekitweta offline tizikozesa internet so ite tujagetaga polling station then obutweka hatali center result zimazire kuyija ito internet etija kuba nekora bokwana omuntu wokwenda tuina eibara tuina ekisisani tuina simbo yeye then aharo inakoraki kutera so tukubasaba oije mukana ka boxi otikinge hano chonka senyomo the other day cha personal electoral commission akagamba omuntu gonza tikingire hano gonza tikingire hano gonza tikingire hano omuntu wakwenda akuba ali clear nanahera kajangna ubururu ubuza kutero izo bari yanyencha kare harima ka president n'abanyishengero abo TV West ndisenyomo Gideon aho muri Mbarara.